isi dutuye. Amwe mu mateka ntavogerwa y'igihugu cy'u Rwanda uraza gusangamo amateka ajyanye no kubohora igihugu cy'u Rwanda cyangwa se intambara yo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Uraza gusangamo amateka ajyanye na jenoside ndetse n'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Impamvu ni imwe, nuko abasore b'abanyarwanda badatinya bambariye urugamba maze bagahara ubusore bwabo, bagashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo baze kurokora benshi b'abanyarwanda bubaka u Rwanda dufite kuri uyu munsi. Muri abo basore rero nakwita intwari bambariye urugamba bakaza kubohora igihugu, bakaba abasirikare b'inkorokoro basobanuye byinshi ku gihugu cy'u Rwanda, harimo Lieutenant General Jacques Musemakweli, kuri ubu ngubu utakiri ku isi kuko yamaze gutabaruka. Ni inkuru y'akababaro ku gisirikare cy'u Rwanda, inkuru y'akababaro ku banyarwanda ndetse n'abandi bose baza amateka ajyanye na Afurika muri rusange, kuko ni umusirikare ufite profile ndende kandi umusirikare w'umunyabigwi wigeze kubaho umugaba mukuru w'ingabo zishinzwe kurinda perezida wa Repubulika cyangwa se Republic Guard. Uyu kandi yigeze kuba n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka. Uyu nguyu yari umusirikare ubusanzwe w'umunyabigwi ufite icyo asobanuye kuko yigeze no kuyobora ibijyanye n'umupira w'amaguru, aho yabaye perezida wa APR cyangwa se chairman wa APR FC imyaka igera kuri 7 yose. Ni Lieutenant General Jacques Musemakweli utakiri ku isi tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Nitwa Shalom niyo muvunyi, iyi ni Trust Wallet Studio. Nkoze ikintu kimwe gusa no kwihanganisha abanyarwanda ndetse n'umuryango we, igisirikare cy'u Rwanda, nawe no kugusaba ngo untege amatwi mu kuvuga ibigwi byaranze iyi ntwari. Lieutenant General Jacques Musemakweli ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatiriye indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Lieutenant General Jacques Musemakweli wari usanzwe ari umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda, yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa 11 rishira uwa 12 Gashyantare 2021. Ni inkuru y'akababaro yatangajwe bwa mbere n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda, Lieutenant Colonel Ronald Rwivanga, abibwira ikinyamakuru cya Igihe mu gitondo cyo kuwa 12 z'ukwezi kwa 2 2021. Muri icyo kiganiro uyu Lieutenant Colonel Ronald Rwivanga yirinze kugira icyo avuga ku mpamvu zateye urupfu rwe ndetse naho yaguye. Gusa mu yandi matangazo yagiye ajya ahagaragara nyuma, yagaragaje yuko uyu Lieutenant General Jacques Musemakweli yaguye mu bitaro bya gisirikare biri i Kanombe mu gihugu cy'u Rwanda azize urupfu rusanzwe. Ni umusirikare w'umunyabigwi, nigeze kubikomozaho hejuru. Gusa ushobora kwibaza ngo ibigwi bye ni ibihe? Nanjye niyo mpamvu nakoze ubucukumbuzi nkabicukumbura byose nkabikuzanira ngaha. Nizere ko wanteze amatwi. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 2019, Perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yakiriye indahiro z'abaminisitiri bashya ndetse n'abasirikare bari bamaze guhabwa inshingano. Kuri uwo munsi nibwo Lieutenant General Jacques Musemakweli nawe yarahiriye kuba umugaba mukuru w'inkeragutabara, umwanya yari asimbuyeho Fred Bingira. Nyuma y'amezi 10 gusa, Perezida Paul Kagame yahise amugira umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda, nizo nshingano yari afite kugera atabarutse. Lieutenant General Jacques Musemakweli, umusirikare w'umunyabigwi mu Rwanda, ndimo gukomeza kubishimangira. Impamvu ni imwe, mu basirikare biyemeje guhara ubusore bwabo akitangira igihugu akakibohora ubwo yajyaga ku rugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi yari arimo. Mu nshingano yari afite kuri ubu ngubu hari harimo kugenzura umutungo ndetse n'ibijyanye n'amahugurwa ya gisirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Yari umujyanama w'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare mu Rwanda mu bijyanye na politike zihamye hamwe n'amabwiriza akomeye bishobora guteza imbere igisirikare cy'u Rwanda. Niwe wari ufite inshingano zo gukurikirana ihohoterwa ryose ndetse
iryo ari ryo ryose aho riva rikagera ryakorerwa umusirikare w'umunyarwanda cyangwa se ryakorwa nawe. Tugarutse inyuma gatoya ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere 2018, uwari ufite ipeti rya generali majoro yazamuwe mu ntera agirwa Lieutenant General. Reka mbikubwire neza uko byagenze. Umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, mu bubasha ahabwa n'itegeko ndetse no kuba ari umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, yazamuye mu ntera General Majoro Jacques Musemakweli, maze ava ku ipeti rya General Majoro agirwa Lieutenant General. Yabaye kandi umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Abangaba babita Republic Guard. Icyo gihe yari afite ipeti rya General Majoro, umwanya yavuyeho mu mwaka w'2016. Reka aba bantu maze mbavugeho bitwa Republic Guard cyangwa se ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Ubundi ni umutwe umwe mu mitwe myinshi ikorera mu gisirikare cy'u Rwanda. Uyu nguyu uba ufite inshingano zo kubungabunga umutekano ujyanye n'umukuru w'igihugu, kumenya amakuru yose ajyanye n'umutekano w'umukuru w'igihugu ndetse no kumucira inzira no kumenya aho ari, bakaba bahageze kure. Aho ashinze ikirenge baba bahagenzuye kera, aho azagera nabo baba bahazi kandi barahamenye ko nta mutekano muke ushobora kuharangwa. N'abasirikare baba baritoje bikomeye, bafite imyitozo yose yo kurwanira ahantu aho ariho hose, bafite tekinike zihambaye zo kwivuna umwanzi n'uwashaka guhungabanya umukuru w'igihugu. Byinshi ku bijyanye na Republic Guard cyangwa se ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu nzabibavira imuzi mu bindi biganiro. Nyuma y'umwaka w'2016 amaze kuva ku mwanya w'ubukuru wo kuba umukuru w'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu, uyu Lieutenant General Jacques Musemakweli yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka. Nyuma rero ejo bundi mu mwaka w'2019 hari mu kwezi kwa kane nibwo yabaye umugaba mukuru w'inkeragutabara. Naho ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri 2020 aba umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Uyu nguyu kandi ntago ari ibyo gusa yakoze, kubera ko no mu mupira ntiyigeze ahatangwa. Yabaye umuyobozi wa APR FC mu gihe kingana n'imyaka 7 yose. Yabaye perezida wa APR guhera mu mwaka w'2013 ubwo yari amaze gusimbura Major General Alex Kagame. Uyu Alex Kagame we yavuye kuri uyu mwanya w'ubuyobozi bwa APR FC agiye gukomeza amasomo ye mu Bushinwa. Mu ntangiriro za 2021 nibwo uyu Lieutenant General Jacques Musemakweli yasimbuwe na General Major Mubaraka Muganga kuri uwo mwanya w'ubuyobozi bwa APR FC. Twihanganishije umuryango we ndetse n'abandi muri rusange, by'umwihariko Abanyarwanda. Tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Nitwa Shalom Niyomuvunyi, mwarabimenye.